आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुंबई महाराष्ट्र Hello everyone, nong lam sokwan dis ketal news video ang nong boitika kam news after so long time I think 3 month hairong khana video daja gya video ro khaji balong mani korok sasi sanan koroi jongsu ngi abani bagai nong nang belai ge nagar sano but ang nong bai kam news tu bui phakya kha khayo nor khana tajaga hnei te ang tangi video upload khaya ab saimana musung khangke ani community post kaisa post khajak tongo Q&A hnei a post ni tola thai comment khaji marke deng tam sungna musung sungmano ani bagi te o channel ni bagai so onke pharpa thangi tam sungna musung sungji ki besi le rakari tini news video no changla sinai ngi nor to saimana dabu ya bini YouTube channel lo roast video upload khayo hnei ki bobini YouTube channel kaisa community post khakya te a post sikya tinin chimi roasting off khlaisina YouTube buino ma hamiani salbese tongnai hino te 45 day enke alka style nugano jotona hamba ngi nor khana nyamma khana dabu ya roasting ya karsina hnei ngi abno te nor tam sana musung comment khashari anyway guys in takes next news tang ngi nor 2-3 months ka kaisa news nugu nyamma khana dabu ni channel ni bising tei Kristi tu parani bokhoro kaisa brain tumor haingmani ngi nor to saimano bono Kolkata ni hospital tulang jakhnei treatment khanya bagai ngi tabu Kristi tu parani belai ke serious update phakya gabri kisa clip nai ji Omong hingga to tini ni tabung ni je update ketal hingga nadi ko tabung admit dengja ke ICU hingga joto clip no funugui maya baksa jaga hingga instruction jaga ble bani bagai hang dorok no joto funugui maya hingga nadi kisa misa se lori oi tongo hingga pranchi mi duk duk tai mokol be phiung maya kok bu samaya kono phana maya ati high condition no tongo hingga already no decline di result doctor hingga nor nugu nyman bakhena Kristi tu brata ICU admit dengja tei tabu bo belai ken serious condition nor nugu nyman bakhena hingga matarok bono daji no hamra jathung hne ang pray khayo by the way syntax next news khak khani Mr and Miss Tripura second edition 2024 angna nai tong hingga aro audition na bagai select ngai rongni mungung kha Neha Debbarma Dukmali Debbarma Devi Prajoy Debbarma Khamari Debbarma Anisha Goswami Debbarma Sangha Mitra Bhattacharji hingga amar ongka second audition ni bagai select ngai contestant rok hingga tinin bagai omasung ngai sinai news video nanya musung channel subscribe khaji tenro mala next video